Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya, jangan. Assalamualaikum kaum Islam, inangan agam Tuhangan muda, masa-masa yo udip maknanya gase besaban, dua-dua orangnya hai sayang tak pemulia, dua-dua orangnya hai sayang tak pemulia, menyokatan le rahmatullah, tip-tip ahli sembayang hai sayang tak kirim doa, tip-tip ahli sembahyang hai sayang tak kirim doa, benar tak ingat kejasa dua orangnya, ubit hai intan tak nyoba gepelara, benar tak ingat kejasa dua orangnya, ubit hai intan tak nyoba gepelara, mulai-mulai lam kandung hai sayang rapsitun timang, nyawang-nyawang taruhan di poma lahi gata, mulai-mulai lam kandung hai sayang rapsitun timang, nyawang-nyawang taruhan di poma lahi gata, umur 7 tahun pun gayuh pebet muqaddam, gepebet Al-Quran tajwid dengan irama, umur 7 tahun pun guyuh pebet muqaddam, gepebet Al-Quran tajwid dengan irama, gejobat TPA pun guyuh pebet muqaddam, gepebet Al-Quran tajwid dengan irama, gepe-gepe sekolah ba SD glah satro glah 6, dodo gesambung lehnyan SMP dengan SMA, dodo gesambung lehnyan SMP dengan SMA, gejo badaya roh kitab manyang bandom hai intan bongat demi kegata, gejo badaya roh kitab manyang
ni demi kegata, kadang-kadang diayat hai kedro merukok pitan, tapi kejajan hantam gepegangana, tapi kejajan hantam gepegangana. Lam situn siga ziarah baku bugotnya, tajahai intan taple ita baca doa. Lam situn siga ziarah baku bugotnya, tajahai intan taple ita baca doa. Tanda-tanda berbakti metuah anu meiman, laki-laki batuhan bejut ke aso syurga. Tanda-tanda berbakti metuah anu meiman, laki-laki batuhan bejut ke aso syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.